Assalamu alaikum, Karakol TV Plus YouTube kanalının görüşçülері. Bugün 25 iyun 2023 yıl Karakol mal bazarı. Üstündegiler kançadan eкен? O qochqor kança eкен, ақ qochqor? Şef, kança ақ qochqorunuz? 30. Bular da 30'dan da. Qo'zi qochqorlar da. Qo'y qancha ekan o? Ya. 16. Qancha berib atışat? Berib atam 16'ga. Yo'q, sizga baho berdi-mi? Ya. Baho berdi-mi? Da qancha tushdi? Yaxshi qo'y. Yaxshi ekan. 16 deydi bo'lish. Qo'zlar qanchadan ekan, ya? Erkek-a? Bularchi? Bo'lishli 8'e. Sizniki qanchadan ekan? Ya. 9 urg'achi. Bu qo'zlar qanchadan ekan? 10'dan. Urg'achi erkek. Erkek chiqadi. Baho berib atishadi. Qanchadan? 9'dan berib atishadi. Biroq tetaqda bundan cho'ngdor 8'den berem deb turishadi-ku. Qo'zlar qanchadan ekan? Mol. 7000 dan, Urg'achi? Qochqorlar, Mo qo'zlar qanchadan ekan? 6'dan, Erkek urg'achi. Erkek. 4 o'tang erkek, Optom qanchadan bo'ladi? 5. 4'dan bo'lmaydi, Bu qo'chqor qancha ekan? 20 o'taz. Baho berdi-mi? Qancha beryapsiz? 18. 18, Bugün mal bazarda işi mal ko'p. Biroq o'tim slavoy olib жатат. Qo'zi qo'chqorlar qanchadan ekan? Mo'larchi? Mo. 12. Qo'chqorlar qanchadan ekan, shep? 30'dan. Baho beryapsiz-ku? Qanchadan beryapti? 25. 25, Bola turgan jeri 28'den turbaydi, Dün alsa süйлөшөбүз deydi. Bugün Karakol mal bazarında semiz gunajın, semiz buqalar köp. Biroq ötüm biraz slabıyrak bolуп жатат. Шептер бул сатылабы? Атпы? Şu satılıpты дейм. Канчада отуптур? Bu kızıl noktaşon bıçak kança ekan? 80. 80 deydi. Bu gunajın kança ekan? 95. Aa. Karakol TV Plus. Sizdiki kança dep surap atasiz? 120. Parodabı? Baylandı öyle, boz bu. Baylangan, Kança berip atышат? Toşu kança çıktı je? Joşulu? Azoroq, 105 berip atıptır. Ek-3 pazar murun ele mındaylar. Bolor 120 dep karmap atkan. Sizler demez bu, bir yaktı görünbey elesingler.
Жамбаштуу жакшы. Бу уйбу же кунажынбы же? Качан тууды эле? Экини тууган, э? Күндөн жакшы көрүнбөй атат, бирок жамбаштуу экен. Букага окшош экен. Эттүү экен. Semiz malдын baası ылдыйлап жатыптыр. Уйлар, музол уйлар, бодомал көп. Булар сеткү? Канча экен? 90? 110дон деп атыптыр буларды. Алдыгылда 110да, э? Assalamu alaikum. Muzol uy kancha ekan? 70. 70. Qancha euro atishadi shuga? 65. 65, eh? Assalamu alaikum aka, bu Angus qancha ekan? Ya. Qancha ekan? İşte otam. Angustun erkeginde iyi ekan, eh, baası. Buqa qancha ekan o, buqa? Жүзон деп атыптыр буқан. Assalamu alaikum. Пунажың қанша екен? 85. 1,5 жаштық қой, ә? Қанша еуро атышады ұшқа? Берелек. Берелек, ә? Өтім қандай ол өттір ава, сода? Слабый қой, ә? Сұрау атабы мұндай? Сұрау айлы, ә? Қанша деп та қой бейлі, ә? Бұл қанша екен ава? 100 бе, боз бұл? 5 боз бұл. 5 боз, ә? Бұл қанша екен? Неге тартады? Ютубқа 110. Ба бер ата ушыға? 100 бейді. Иә. Ба бермейді, ба бермейді. Ба бер ата ой? Берелек. Өтім слабый қой, ә? Қашқа құнажыңыз қанша екен ава? 65 lira. 65. Ба бер ата ой? 1 lira. Қанша бер ата? 63. 63. Енім бұл музол уйлар қаншадан екен? Я. Ошо қанша? Я. Айталек бе басын? Басын білбейді екен. Бұл құнажындар қаншадан екен, я? 65. Қаншадан бері отшат ұшыларға? 55 бері отшат, е? Тоқол қанша екен, о? 71. Қанша берішті? 70, е? Парода о? Немеден çıkar? Аралашмасы бар, е? Бұғынажын қанша екен, я? 70. Ба бері отша о? 60 берді. 60 берді, е? Бол отырған жері қанша болып қалады? 65, е? Тоқол уй қанша екен, е, шеп? Я? 120. 120. Ба бері ота о? Қанша? 110. 110 бері от. Бұчок қанша екен бұл? Я? 70 екен бұл бұчок. Бұл бұчок қанша? 60. Ба бері ота о? Қанша? 55, е? Бұқаның басын білбейсіңерді, е? Бұқа семиз байланған, бұқа аябай көп. Өтім пока слабырақ болып жатыр.